Hekoapi YAKOTTI padinhos pinha no Tinape, Baniwa naing no Tinape tsaka, Kuripaku nem padinhos riha, e Zakalepikwami, Ipanapikwami, numa noca warriu padinhos e Catima Natal, Panza 2021, dezembro no Cadano Koaka, Panza de Piatuan, Wale, pada versículo, Rema Linaco Rinhe, Peda Hekoapi Kinhe, Koame Deus, Yaku e Kaiti Warrinako. Panza de Petuamete com a Bíblia na Isaías, capítulo 7, versículo 14. Lida na pia kanili in partakaita Isaías, klikaiti kakazwa hete, watsalikaiti. Waminali kadakotsi sio pada yahne shupa. Hente soha inna jo majena kadar tochali ne kini pekaotsa no hete jo kadakotsa. Jo mutuita kaotsa yenin peteli kaiti hente li pita naotsa Emmanuel. No que tinha 700 hamulipeza toa Jesus e mutuka hekoapi jiko na haini parutaka pe pia Deus e kadani pe inyo parutaka joli peza toa no karin Jesus Cristo nada na karinako na kaiti karinako rin Jesus Cristo linyo kawatsa. Neta no que tinha ne juitaka na ne detalhe ka Koamexopa detalhe na bitita kali YAKOTTI na Koapana na kaitika hahame Koamexopa kakare kawatsani Koakautsa kete kautsa limutuan katsa primeiro YAKOTTI na kaiti piana hin partaka pelinho kautsa pama inejo mazena kada toa acha nem. Tente capítulo 9, versículo 6 li Isaías, wakapa Koameka liepitanaka jukoam hete Koaka junaneka ni atorra versículo 7, 14 likaiti Emmanuel. Koamexopa li Emmanuel na na hebreu nai Deus yemakawainen. Hete Isaías 9, versículo 6 likaiti lhieehe jo hekoapi na pilme li Jesus Cristo. Nem teria pitanaka jo machadali. Deus que zaku dali, Juanijima wazaka dalitsa. No que tinha pe na kaitika ni ini partaka peli peso to. Tente eu acaba pagando Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Likaiti lhieehe ini partaka ita Miqueias saka. Versículo 2, likaiti pia Belém Efrata likudali likaiti tsudar kihinkatsa pia na pekolikuna manu pedali Judá likaiti metsa pinna kitikotsa limutua lihenyo kadaotsa talikana tia Israel likaiti hente likinyo akili hikazuri hekoapi kinyo kawa pedato hente akatsania mawaza kadali katsani no chenape likaiti li Miqueias, Jesus Cristo limottokaromi apidawa Beléngico. Hente lipita tsena kadotsa likaiti capítulo li Isaías 700 katsanakaiti na hiarana ine 700 650 hamolipeza toa linyo karin Jesus Cristo na kaiti na importaka pe limottokaromi Beléngico. Hente no kuchena pe wakada no kuinawa Mateus capítulo 1 wakapa pedali kalimutuka kadzoka na kaiti kapizu na kaini partaka pe. Mateus capítulo 1 wakapania versículo 21, 22, entre versículo 23 saka Koameka anjo inyo kaiti lesuri José linakurin Jesus nyaka rosalihitaka wa likuada takarosho Maria ima keni pekano nyamekadana torro zena acha nene hete likaiti Koameka juli pitana wakapagada no capítulo 2 Mateus versículo 1 likaiti hente Jesus imutukawa Belém Judeia likudali Herodes kadana kutalikanata likaiti no kuchenape Bíblia rihe inyo partaketi limutukawa kadzoha na kaiti kapizunaka ni partakape no kuchenape metsakoaka numari no kaiti wahri da de peaton linakuri Natal. Jesus Cristo inyo waikete ne wikinai hekoapi padini juha. Koaka wahri ulitsawa pinta ka Natal no kuchenape Koame Deus e pezukawa hete Koame Deus yuma idzumhetakawa
padene juha hekoapi juha kadaga pikaro. Metsanduk jana peli zomai tenizau halin Yohane de Deus, o akadaka da tsawakale olina kulin helini pe Jesus Cristo. Nyamekada wama wakadaka wakale olina kulin Jesus. Nyamekada wama wema kakadzon hali kaiti kapizu. Nyamekada wama wadeni kakadzon hali makapizu nukjenape. Nyametsau talitaitali paka wanapa na gombitali deka juawe marinai. Nyameka yudo tsawama. Nukjenape kwa kohlu tsawapienta kah Natal Jesus Cristo linho limaka piumlen limachaka nete linho kalima hekoapi liane na pekoliku haha achane lizena piumlen na zenanda tsaka nete mariu meka hete nainho akani haha judeu nai nete naiaka lejo korutsanako wa pecado ni imauha hekoapi pima piano kichinda no matsakanoa ikichinda. Naita no kichanape lidia kalejahranis desce. Metsalikaite ha Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 a 3 no kichanape likaite liawa gente lipita otsalinho katsenaka. No kichanape manupe versículo a Deus YAKOTTI ikaiti pe lipita watsalino ka Jesus Cristo lino ka rohitanaha liumanipe lino ka rohitanaha ikadaka pekare olinako haha iwapakapini nukjana pe likinyoka linyo ka rin Jesus yeni pete zo tsutsana neuki ikwadata peni Nete lipita carro sen hot linho kazama worship no chena peli ruita kada na ko ha Deus YAKOTTI nama wada kada na pidot na neviki machia kada na kuno dot na heli ne makhe ko apes ko lipita dot linho kazama worship no chena pe kwa yo makape imachata ka walipe za rin Jesus no ko kazama worship wali tawadzikata kada na ha madali pa pastor nai hetena madali pa talikanate nai ikazikitaga pori na kuhliga Deus yak ne telinho kada na kuhli hiwishi nan na kapa Jesus Cristo kai motolio kazuna tsakawa mawaleka Santa Bíblia hekoapi come wataita ka waanheka a pedalika Jesus Cristo e pita otsinnuka limottokaromi tseno likiteli no karotro lizometa hanaza na ho machikana nukchenape piano kchinda piano kchidor Koaka wahli ulisawama wa pienta ka Natal Koameka Deus e pezukaha Koameka lino karizomhetaha hete Koame watsali pita lino karitaha Matsano kchanape wa pienta kada na kuhlihe Jesus e motokawa limotokada na kuhlihe suite Jesus aha belenjiko lideka machiakawa wahli uhahe kwa pesukopes Wakare juhane yuki naitsakanukchanampe pakoaka Jesus Cristo yuma yemaka limaka wakare juku wapekoriku ikametsakanaka juha wameta karishurin wakare wakadalima waine kazadalitsa Deus e abençoare hanipatsanuchanampe riada de piatoke katima wa Natálico a pienta Jesus Cristo como elisometaga wa como ripetzo hanipatsawarin wa de Deus Neto akai que alishunaha na rapadawa linakurin limachaga como limalizumetaga wa como marima kaniwai keta gente como watsa lipita linutsana karita wa watata Deus ine panza Deus watata pinya wataita kazamini fe makapia ko piatswani pa Koaka tsana pizananu chanape pikada wama wakapahape dalikarin piako limutuka kadzonha nakaite kapizunha hini pajutakape gente nakaite pia pinyo ke peza Gente panza walete na Koaka panipi likaite rin piako pia de Deus lipita tsana kota lini ko rin Jesus da worship Gente wama lipeza to wama machatake ko Pikadawa ripi Espírito Santo nem pikadawa mapawa ne karin piako pikadawa mapawa kazita piako no kaddalis kazunta tapine Cristo e ptananako Amém